abatuye isi bahangayikishijwe n'icyorezo cya COVID-19, kuri ubu hari ubwoba bw'uko isi ishobora kwibasirwa n'ikindi icyorezo cya monkeypox. Iyi ni indwara y'ibibembe. Kuva tariki 13 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2022 kugeza tariki 2 z'uku kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2022, laboratwari zitandukanye ku isi zemeje ko habonetse umubare w'abantu bagera kuri 780 baturuka mu bihugu 27 bitandukanye bigize umuryango ushinzwe kubungabunga ubuzima ku isi, WHO, World Health Organization. Kuri ubu ubushakashatsi kuri iyi ndwara y'ibibembe bukaba bukomeje. Muri iki kiganiro cya General Knowledge Infotainment turabagezaho amateka y'indwara, uko ihagaze kuri ubu, uko yandura ndetse n'uburyo umuntu yayirinda. Niba utariyandikisha kuri uru rubuga rukugezaho ubumenyi butandukanye, wakora subscribe ndetse ugakanda ku nzogera, bityo ukazajya ubonera ibiganiro byacu ku gihe. Ubusanzwe indwara y'ibibembe iterwa n'agakoko bita microbe de Hansen cyangwa Mycobacterium leprae kangiza uruhu ndetse n'imyakura y'ubwonko iri munsi yarwo. Iyi ndwara umuntu ashobora kuyandura akazagaragaza ibimenyetso byayo mu gihe kiri hagati y'amezi 6 n'imyaka 40. Umuntu wanduye ibibembe uruhu rwe rurashwanyagurika cyangwa rukazana uduturugunyu tumeze nk'ibiheri binini. Yibasira cyane imyanya ihehereye nk'amaso, amazuru, ibiganza, ibirenge, amatwi ndetse n'ubugabo ku bagabo. Igice cyafashwe n'iyi ndwara usanga uruhu rwacyo rwarashwanyaguritse rukangirika ku buryo rugaragara nabi. Ni nayo mpamvu abantu bayirwaye bakunze kunenwa cyane kubera ko uyirwaye agaragarira nabi buri wese umukubise amaso. Indwara y'ibibembe yandura iyo umuntu yegeranye neza umubiri ku mubiri n'uyirwaye, person to person contact. Agakoko cyangwa virusi yayo kinjira mu mubiri kanyuze mu dukomere tw'uruhu cyangwa mu bisebe byo ku mubiri, mu matembabuzi, mu myanya y'ubuhumekero cyangwa mu maso, mu mazuru cyangwa se mu munwa. Ubushakashatsi ntiburerekana ko agakoko gatera indwara y'ibibembe kandurira mu mibonano mpuzabitsina, ariko kwegerana n'umuntu uyirwaye birahagije kugira ngo habeho kwandura cyangwa gukwirakwira kwako. Kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka, isi irasa n'igiye kwibasirwa n'icyorezo cy'ibibembe kubera ko ubwandu bwabyo bukomeje kwiyongera cyane mu bihugu bitandukanye byo ku isi. Iyi ndwara y'ibibembe yari yaratangiye kongera gukwirakwira mu isi kuva mu mwaka wa 2014, aho OMS, umuryango w'abibumbye wita ku buzima, werekanaga ko abantu 214 bari baragaragaye ko barwaye ibibembe. 10% muri aba bari abana bato. Virusi y'iyi ndwara yongeye gusa n'ifata abantu benshi mu bihugu byo ku isi guhera mu myaka ya 2017, 2018 ndetse na 2019, ariko amakuru kuri yo ntiyitaweho cyane kubera ko icyorezo cya COVID-19 cyahise gikwira isi yose n'ubukana bukomeye cyane. Imbaraga za guverinoma zo ku isi yose nta handi zashyizwe uretse mu kurwanya coronavirusi yari irimo guca ibintu guhera mu mwaka wa 2019. Indwara y'ibibembe yongeye kwadukira abantu cyane muri uyu mwaka wa 2022, cyane cyane guhera mu kwezi kwa mbere. Ibibembe birasa naho ari ikindi cyorezo gishya kigiye kwibasira ubuzima bw'abantu muri iyi si. OMS, umuryango w'abibumbye wita ku buzima, uvuga ko abantu 408 bakesweho kwandura ibibembe muri Afurika gusa. Muri bo 44 basanzwe barayanduye. Hakaba hamaze gupfa abantu 66 mu bihugu 5 byo muri Afurika kugeza ubu. Hanze ya Afurika nta muntu biratangazwa ko yishwe n'iyi ndwara. Umuryango w'abibumbye wita ku buzima uvuga ko agakoko gatera indwara y'ibibembe kuri ubu kari ku muvuduko munini muri uyu mwaka. Iki kigo cy'umuryango w'abibumbye cyita ku buzima kivuga ko mu bipimo byafashwe mu bihugu bya Afurika kuva ku itariki ya 1 Mutarama muri uyu mwaka wa 2022 kugeza ku itariki ya 1 y'uku kwezi kwa gatandatu
2022 ubwandu bw'indwara y'ibibembe bwagaragaye mu buryo bukurikira. Muri Afurika, igihugu cya Cameroon cyagaragayemo abantu 3, 2 muri bo bakaba baritabye Imana. Muri Central Africa hagaragayemo abantu 8, 2 muri bo bakaba baritabye Imana. Mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagaragayemo abantu 10, hakaba kugeza ubu hamaze gupfa abantu 58. Ni mu bantu 1284 bakekwaga ko baba baranduye iki cyorezo. Naho muri Nigeria abantu 21 bari bamaze kwandura iki cyorezo, hakaba hamaze gupfa umuntu umwe. Nubwo iyi ndwara y'ibibembe ikomeje kwigaragaza nk'icyorezo, ikigo cy'umuryango w'abibumbye cyita ku buzima ntabwo kiratangaza ku mugaragaro ko ari icyorezo cyugarije isi, ariko kiraburira ko iyi ndwara ishobora guhinduka icyorezo ku yindi migabane, naho agakoko gatera ibibembe gakomeje kwigaragaza cyane kurusha mu kindi gihe cyose cyashize. Umuryango w'abibumbye wita ku buzima uvuga ko agakoko kamaze kugera no mu bihugu katari karigeze kageramo. Ku itariki 3 muri uku kwezi kwa gatandatu 2022, umuryango w'abibumbye wita ku buzima wasohoye raporo ku bipimo by'ubwandu byafashwe hagati ya tariki 13 z'ukwezi gushize na tariki 2 z'uku kwezi turimo 2022, ku yindi migabane hatarimo umugabane wa Afurika. Muri ibi bihugu twavugamo nk'igihugu nka Canada gifite abarwayi ibibembe 58, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite abarwayi ibibembe 19, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zifite abarwayi 8, Ububiligi ukagira abarwayi 12, mu Bufaransa hakaba hari abarwayi 33, mu Budage hakaba hari abarwayi 57, Ubutaliyani bufite abarwayi 20, Ubuholandi bufite abarwayi 31, Portugal ifite abarwayi 138, Ubusuwisi bukagira abarwayi 4, ndetse no muri Amerika y'Amajyepfo ikaba yatangiye kuhagera kubera ko muri Mexique hamaze kugaragara umuntu umwe urwaye ibibembe. Laboratwari zigera kuri 780 zimaze gutanga raporo ku muryango w'abibumbye wita ku buzima zemeza ko ubwandu bw'indwara y'ibibembe burimo kwiyongera cyane. Ikigo cy'umuryango w'abibumbye cyita ku buzima OMS cyemeza ko kuri ubu indwara y'ibibembe ishobora kuba icyorezo ku isi yose hatagize igikorwa na za guverinoma zo ku isi mu bufatanye muri rusange. Iki kigo cy'umuryango w'abibumbye cyita ku buzima kivuga ko kurwanya indwara y'ibibembe bikorwa hejuru ya 80% hakumirwa ikwirakwira ry'ubwandu bwayo. Reka tubagezeho ibimenyetso biranga iyi ndwara y'ibibembe. Ikimenyetso cya mbere, guhindura ibara ku ruhu ku gice cyafashwe. Ikimenyetso cya kabiri, kubyimba ku gice cyafashwe. Ikimenyetso cya gatatu, kugira uruhu rwumagaye kandi rukomeye. Ikimenyetso cya kane, igisebe kitababaza cyane cyane mu bworo bw'ibirenge. Ikimenyetso cya gatanu, kuzana utubyimba duto tutababaza mu maso. Ikimenyetso cya gatandatu, gutakaza ibitsike n'ingohe. Ikimenyetso cya karindwi, kumva ibinya mu gice cyafashwe. Ikimenyetso cya munani aricyo cya nyuma, gucika intege cyane cyane bikumvikana mu birenge no mu ntoki. Uburwayi bw'ibibembe buvurwa umuntu ahabwa imiti yo mu bwoko bwa antibiotique ya rifampicin na dapsone, ariko akaba ashobora kongerwaho n'umuti wa chlorphazimine. Kuri ubu abantu bagera ku 6,000 barwaye iyi ndwara. 1/2 cyabo bakaba babarizwa muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akaba ari irwaje cyane kubera ko ifite abagera ku 3,000. Iyi ndwara imaze guhitana abantu benshi ku isi mu bihugu bitandukanye, ariko imibare y'abahitanwa nayo buri mwaka muri buri gihugu ntishyirwa hanze. OMS, umuryango w'abibumbye wita ku buzima, uvuga ko umubare munini w'abamaze kwishwa n'iyi ndwara y'ibibembe uherereye muri Afurika, cyane cyane mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amwe mu mateka y'ibibembe. Ubushakashatsi bwa vuba aha bwemeje ko ibibembe byariho mu myaka 400 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Kubera iyi ndwara y'ibibembe abantu batari bayisobanukiwe, cyane ko uyanduye atinda kugaragaza ibimenyetso, ndetse no kwivura bitoroshye,
byatumaga uyirwaye bavuga ko ari igihano yahawe n'Imana, bigatuma mu kugerageza kuyivura babiharira abaherezabitambo n'abanyamasengesho aho kubiharira abaganga. Abaromani bayikwirakwije mu Banyaburayi, naho Abanyaburayi nabo bayikwirakwiza muri Amerika. Mu mwaka w'1873 umuganga witwaga Hansen yavumbuye agakoko kayitera, ahita anemeza ko ibibembe ari indwara yandura atari indwara y'akoko cyangwa ngo ibe indwara y'igihano cy'Imana. Ibyo byahise bituma hashyirwamo imbaraga mu gushakisha umuti wayihagarika cyangwa ukayikuraho burundu. Magingo aya ibibembe kwa muganga barabivura bigakira nk'izindi ndwara zose, mu gihe cyose uyirwaye yivuje hakiri kare kandi agakurikiza amabwiriza ya muganga neza uko bikwiye. Mwakoze gukurikirana ikiganiro cyacu, tubifurije amahoro n'imigisha mu byo mukora byose.